there. It does not You don't get matter it. I'm trying to keep as you long from as getting Hammerhead hurt. is I there. can take care of myself. Usually you can, but Hammerhead's been using your Project Olympus stuff. I know. Then you know he's turned himself into some kind of giant Franken monster. And that is why I must stop him. But not like this. Not by going right into a trap. Sable. За энэ нөгөө Sable одоо нөгөө Hammerhead-ийг мангас болцсон болохоор нь амар илүү нөгөө акцент өгöd яагаад байгаа юм бэ штэ. Араас нөгөөд байгаа юм байна штэ. Тэрнээс биш бол What are you doing? юу аахгүй. Map-н дээр миний map гэхээ танаас цаагдахгүй байх л та. Энэ нөгөө камер энэ дээр тавьчихсан. Баруун мандад болон тавьчихсан болохоор map-н дээр яг онгоц харагдаад шүү дээ. За. Уусаа гүтгэхгүй байна өө онгоцыг бол. Онгоц биш энэ ч марга дрон байгаа байхгүй. Oh, hey, look, a trap. If only we had some kind of advanced warning. I can handle this. I I'm can sort of handle tempted to sit back and this. watch, but that would just be petty. They trapped It's over their all own mini. tech. Looks like the whole thing is powered by those generators. One down. You doing okay in there, Sable? Or is it Silver? Or is it something else? What do your friends call you? Wait, you don't have any friends, do you? I bet you're proud of that for some reason. Got it. Hang tight while I work on the other one. Get it? Hang tight? Shut up. You know, talking about your feelings has been scientifically proven to reduce stress and improve mood. And just saying, you'd be doing us all a favor. Okay, just one more. You want all of his son! Bring him back to Earth! That's it. Okay, now let's get out of here. No. We stay here. Hammerhead will come to us. Not so sure that's a good idea. Йоо хүлээ. Чи өөрөө клав. Матч. Ее. Чи Changing position. Don't mind me. Just keep doing what you're doing. Acquiring target. Locking in. Йоо яаж унтдаг гинөө. Зүгээр хаашаа бүр амар гоё ундаг юм. Ядаргаа юм. What the fossils do to you? Анаа Sable-ийн гацтай амар юм аа. Йоо бүгдийн бодоо наач та. Би бүр юу ч хийсэн юм сая. Can we please get out of here now? Йоо. Гар марнуудын хараа, гар хөлийн хараа.
Хамрын чинь 100% робот болсон юм шүү дээ. Тэгвэл нэмэргүй юу гэж. Flash drive хийгээд хактсан байхгүй. Ой, хатаа. See you in hell, bug. Хоёулын барид авчихсан. My lucky day. За одоо ингэ үсэлээрээ. Ooh. Nice. Манай Black Cat амьд байгаа юм байна шүү. Тэгжил таарна. Ийм юм гэж өгөхгүй л дээ. Black Cat. Хөрх юмт. Хамаг юм нь хулгаалаад бүр хэцүү л байгаа бат бол. Тэгээ өөрөө ч ааш гэж адсах л та. Манай Sable хөөхөн. Чүлээ нэр нь Silver Sable үү? Өөрөө. За Sable хөөхнийг авсан. You're alive. Did you honestly think I was dead? How did you find me? Same way she did. Watch out. That girl has trust issues. How long have you been watching me? Watching us? Long enough to know you're making a mistake. Hammerhead's gotten too powerful. Do you really think I have a choice? Here. Wait, is that... Everything you need to know about that ugly thing. Sorry for what I did to you. But now we're even. One more thing. His head, not as strong as you think it is. Bye, Felicia. Let's see what's on this thing. За, окей. Манай Felicia-гийн өгсөн юунууд дээр юунууд гэж юун дээр флашн дээр юун байгаа гинэ. If they're keeping Sable in that base, I bet they have those stolen humanitarian supplies in those other bases. I should call David about this. Hello. Hi, David. It's Spider-Man. Ха, иш яах вэ? Энэ 3 4 I think I may have found those humanitarian supplies bound for Symkaria. Great. Can you send me the locations? Well, there's just one wrinkle. Send me the They're in heavily location. fortified bases guarded by bionic madmen with futuristic weapons and impenetrable armor. That is quite a wrinkle. Why don't I scope out their hideouts first and get back to you? Thank you, Spider-Man. I greatly appreciate all your help. Time to check in with MJ. Peter, are you okay? I saw people posting pictures of you and Hammerhead and Sable and... And Black Cat. Normally she brings bad luck, but not this time. I knew she was still alive. What was she doing there? Saving my skin. And giving me a lead on Hammerhead's hideouts. Turns out he's been stashing all of the stolen Sable tech underground. What? How? I'm on my way to find out. And hopefully rescue Sable. If she's still alive. Listen, I've been digging into this Symkaria thing. It's a big story. Something I feel like I need to be a part of. My boss agrees. Pardon me! Wait, you're going to Symkaria? When? Tonight. It's a rapidly developing situation. You and Sable can take care of Hammerhead. You don't need me. Just because I don't need you doesn't mean I don't need you. I
That's sweet. But За хэдүүл ээш явах хэрэгтэй юм. listen, other countries are ignoring this crisis, including ours. These people are helpless, all alone in the middle of a war zone. If I document what's happening and share it with the rest of the world, it might change things. Maybe even save lives. Spoken like a true hero. The thought of you heading into a war zone, it worries me. Do you trust me? You know I do. Then we're good. I gotta go home and pack. I'll call you tomorrow when I get there. I love you. I love you too. Хайртай шүү гэдэг содын. Miss her already. Манай ойрч гоё. Дотн л байгаа юм байна да. За манай MJ яа нэг нэ. Simcaria гэдэг нөгөө улсруу очиж болж байгаа дайм маныхын талаар сурвалжлах юм гинэ. Гэх юм бол нөгөө нэг олон түмэнд хүргэх гэдэг чинь бас амар чухал шүү дээ. Тэгэх юм бол ямар нэгэн байдлаар бас өөрчлөх чинь билүү гэнэ. Хүн хэмжиж. Make sure you're buckled up, because it's about to get a little rough. Everybody, out! Зүгээр Оскартай машин уусан хамер эдэн гараад идэнээс. Очоо зүгээр машины дээр юм дээр авчдаг. Амар юм дөө. За. Бачи. Бачи. Гоё байна. Sable's gonna be happy I got her stuff back. Actually, she won't be happy. She'll be just a little Meh. less angry. Little less angry. Sable-ийн нөгөө юм авчихсан учраас баяртай явах. Үгүй ер нь баяртай ч биш юм байна. Зүгээр л арай бага ууртай гинэ. Masterpiece. Magnifique. Main story-го тоглож байхдаа бол нэр иймэрхүү юм нэг анзааргаач юм. Яаж авдгийг ч ойлгоогүй. Тэгтээ ийм зөндөө шүү нэраа. Зураг авдаг юм энэ гүүр болгон дээр байна. Энэ дахиад нэг байна. Энэ бүр хэдэн мянга байна. Энэ бүр дахиад хэдэн мянга байна. Хэдэн мянга цүнх байна гэхэд. The entrance to his hideout must be somewhere close by. Huh, must be underground. Guess it's time for some urban spelunking. Тараншаал ирсэн. That's a new smell. Yuck. Hope I find Sable before the fumes overwhelm her. Ugh. Яа арчлаа шүү дээ. Заа юм бэ. Remarkable smell you've discovered. Hello? This is so cool. Whoa, look at this place. The amount of work it takes to make this city run is just crazy. I'll never take fresh water for granted again. Энд юм байна да. Oh! Okay, remember, Pete. Some bacteria are good bacteria. Well, guess I'll just go with the flow. Flow нь хааш явж байгаа юм бэ? Энэ юм уу? Something just touched my leg. Okay, let's see where this leads. Looks like some loose bricks. Ямар нэг юм миний хөлдөө Nice. харах л Okay, onward.
Заавал ингэж ярих юм. Hammerheads, guys. Aye, They've taken cool. over an abandoned subway platform. Gotta take these guys out, then look around for Sable. When there was only one set of footprints, that's when I webbed you up. What's the main issue? Дээрээ снайпертай. Оо, унчлаа шүү дээ. What the fuck. Are you sure you know what you're doing? Why do you keep asking me that? Because it doesn't look like you know what you're doing. I'm assessing the situation. You've been assessing for like the last 10 minutes. This is delicate equipment, okay? One wrong move and this whole generator's fried. Boss would be mighty upset if that happened. Exactly. Nap That's why time. I'm being careful. За өөр хэм баг. Энэ залуу гарч байгаа юм шүү. What was that? Go on alert! Spider-Man's here! Need a hand here! It better not be another wild goose chase. Hey, who's there? Nah, who the hell are you? Хинч бишээ. The spider's around. Хинч бишээ. Мартаарай, мартаарай. Sleep it off. Мартаарай. За. Тогийн залхачвал эднэр чи өөр хийж аваас. Хэцүү юм шүү. Харахуд намайг харахгүй л үгүй. What the? Literally didn't see that coming. What the гэнэ. Yo, Marco, you're pretty quiet over there. Someone check on Marco. Hey! Hey! Spider-Man's here! Eyes open! Spider-Man байхгүй ээ наач. Web! We know what that means. I lost him! Web! We know what that means. Ой яг Lost him! ариул руу болчих та. Over here! Хүрээд наа орно шүү. За өөр хэд вэ? За энэ доор энэ бол ганцаар юм байна чаас. When's your sister gonna return my calls, huh? I'd like him to say nothing. Someone go check on him. On my way. За салаарай. Okay. Sweet dreams. Тавтай нэрсаарай. Та хоёр ч робот юм шүү. Яаж алхаад байна? Something's over there. Яа хурж ирээд. What was that? За хурж ирээд ингэ шалгах хэрэгтэй. Heard something. Nighty night. За бүгдийг нууцаар хуслаа шүү. Okay, Oh, yeah, nah. that's all of them. Now, I bet if I follow the power cables, I'll find where they're holding Sable. Hope that's not a load-bearing subway car. Nice.
Follow the yellow wire. Better not find any lions, tigers, or bears. Ah, tunnel's blocked. But I think I can still squeeze through. За энэ цахилгааныхын утсыг дагаад явах юм бол манай Sable-ийн нөгөө хүүхэн баа шүү дээ. Silver Sable. Silver Sable чи хүүхний нэр юм уу? Нөгөө аждаг газрын нэр юм уу? Ойлгохгүй л байна. Body bags. Well, this just took a turn. Тэрийг олно гинэ. He died inside the thing, like the other guys. Who was it? Don't remember his name. Sal's cousin, I think. Was it messy? Nah, he just came out all blue. I think he... Huh? If that's a pigeon. Found some. Gotta do this quick, and then find Sable. За ингээд найзуудаараа ингээд байж ивэл хамаар юм шүү. Юмаа яриад байж болно шүү дээ. Snoring now. This place looks like their main base of operations. За энийг нүцэх юм шиг байна. За. All this stuff belongs to Sable? Yeah, most of it's overseas though. What are you thinking, boss? I'm thinking about how she took over the whole city in a matter of days. You mean back during that Devil's Breath thing? Yeah, that was crazy. Not so crazy when you got the right equipment. Well, we got those digging things. Not good enough. If we want the best stuff, we're gonna need her. Yeah, okay. Амар зүг юм бэ те. How are we gonna do that? Нөгөө нэг Devil's Breath-ийн үеэр амар юу байсан шүү дээ. Юм болсон шүү дээ. Ер нь бол тэднийг яасан гинэ. Оо, энэ бүр ямар царайлаг юм бэ. Энийг хизээ авч би. Тэр үед тийм юм болсон шүү дээ. Тэр бол үнэхээр галзуу байсан. За тэгээ юу яана гинэ. Тэгээд тэр бүхэл бүтэн хотыг тийм амархан авчиж байгаа юм чинь. Нөгөө юу нь байвал хэдүүлэнд тэр одоо төхөөр хэмжээнд байвал юу явах боломжтой. Тэрийг бол дуурайх тийм хүчтэй юм гарах боломжтой. За тэгэхэд нь бол хамгийн хүчтэй юмнуудын бол баг энэ нөгөө хүүхэн өөрөө мэдчихэж байгаа. Тийм учраас хүүхнийг амьдарна барь гэдэг. Тэгээд гол одоо зорилго нь хүүхнийг барих байсан биш үү? She'll come to us. За тэгээ нөгөө нэг Үмэн самуун зохион байгуулсан тийм өчртэй юм байна л да. The cop almost killed me. I thought you said I'd be indestructible. I said almost indestructible. After all, you're still human. Then make me less human. I'm not sure what you mean. I mean what I said. Now get to work. Намайг хүн биш болгох нэ бүр. Яаж хүн биш болсон бэлээ. Робот болсон бэлээ. Wow. If Hammerhead gets his hands on this thing, we're in serious trouble. Энэ юу юм бэ? Зав юм уу? Тэр нэстэг тийм дрон шиг юм уу? Sable jetpacks. I'd pay good money to see Hammerhead's guys learning to fly in these things for the first time. Project Olympus. These pods require a lot of electricity. I told you, I just helped manufacture these things. I didn't design them. Guess we got the wrong guy then. On the bright side, now we got our first test subject. No! No! Don't turn it on! Please! Just give me a few minutes. I can figure it out. Now that's what I like to hear. Энэ хүнийг машин болгодог төхөөрөмж юм байна л та. Тэг хөөрхий зөв нэг IT гаяг юугаа засгээд яждаг шүү дээ. Компьютер засгээд дэрлэгчдэг шүү дээ монголчууд. Тэр шиг юм шүү. I should have a look around, see what I can learn.
XRT-89, subterranean troop deployment vehicle. That's the real name? I'm sticking with Dig Boy. Манай Dig Boy-г амар сүртэй нэрлэдэг юм шиг. Sable. Sounds like she's close. Яа, за манай Sable-ыг яач юм та. High voltage wires and sewer water. What could possibly go wrong? If there's one takeaway from this underground lair thing, it's that Hammerhead should have fewer thugs with guns and a lot more safety. Ее! Тог зөгтөх юм байна шүү дээ. Тог нь цохол өгөхөд үү шүү дээ. Наач, хавь Sable. Sounds like she's close. There. The only way out is through. Shit. Oh. Ой, юу вэ? Okay, remember, Pete. Some bacteria are good bacteria. Юу вэ? Зур бас ээ. Заяа. Боо юм болчих юм аа. High voltage wires and sewer water. What could possibly go wrong? Юу л болоо If гэж there's гэсэн one takeaway чинь. from this underground Үнэхээр тогон lair цохолоо thing, өгчихгүй. it's that Hammerhead should have fewer thugs with guns and a lot more safety inspectors. Every minute I am here is another nail in your coffin. You got spirit. I like it. I will never give you what you want. Манай нэг бүр тамалж идэг шүү. Дрилэр яах нэ? Яа. Кунфу пачисэн. Кунфу кик хаачих. Яа. Амар бол гайцсан шүү дээ. Иш ингэ дэрлэлээд хийх юм бах та. Өвчтэй гарав те. You came back for me. Жигминий Why? анд болсон мэт одоо бол. Because I need you. I work alone. I used to say the same Би thing. ганцаар ажилтдаг. I know what's happening in Symkaria. I know why this means so much to you. I think you know, but you do not know. What can I do to make you trust me? Look, I think I know how we can take down that monster, but I can't do it alone. Damn it! He let her loose! Тэр мангасыг яаж ялахыг ер нь бол мэдчихэж байгаа юм байна. Мэдчихэж байгаа. Тэгээд хамт ажиллах хэрэгтэй. Чи надад заагаад өг магадгүй зохион юм ярьж шүү. Яа. Бүгэн элитүүд үү? Okay, here's the plan. Энд ихтэй гоё. Өөр амир хүчтэй. Kinda nice to have you on my side for once. Shut up and fight! You gotta work Shut on your up and fight banter, fight. though. Дуу ямар гоё ч. You see that? Үцхүү өвдөг. Хүмүүс нэг подиум гэдэг шиг өвдөг. Матч. Your webs are effective in combat. You must teach me how to use them. I wish I could, but it's a whole big intellectual property thing. I'll break you, little man! Чиний веб чи амар нөгөө торч амар хэрэгтэй юм байна. Надад заагаад өгмөө одоо гинэ. Бүр найзууд болох гээд үзээд шүү аа. Оо газар өвтчихт нэг хчүүд амар юм байна шүү дээ. Энэ нөгөө Вини юу? Тони юу? Жино юу? Йоо. Манай ирч бүр мэдэрсэн байна шүү дээ өөртөө. That was
awesome! High five! You said you could Good defeat stuff. Hammerhead. За хүйдээ You зогчих. know you left me hanging, right? Зүгээр инхээр би зогч ийн гэж бодсон чинь флаш авъя гэж байгаа юм шүү дээ. There are medical records in here. Yeah, mostly about that metal plate in his head. Carbon steel. Super strong, pretty sensitive to heat. Heat. I have an idea. I solemnly swear to do whatever you tell me to. I will call soon. Мангар чанга згсэн. But yeah. Хөөрхөн жижиг инээд читэртэй. Жижиг нэмсэлж.